jedan od najvećih apsurda na ovom prostoru je upravo to što Srbi nikad nisu proglasili Ameriku, kako se to kaže, ili Sjedinjene Američke Države ili administraciju Sjedinjenih Američkih Država za neprijatelja, a da je State Department nas, a i predsjednici poput onog starijeg Busha su proglasili Srbe i Srbiju za svog neprijatelja i nikad nas nisu skinuli sa te liste neprijatelja. Tako da smo bukvalno u jednom geopolitičkom apsurdu, očekujući da će nekad oni drugačije pristupiti nama, ali oni se zapravo, evo, i sad preko sadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na neki način poigravaju sa nama. Dakle, jednostavno nisu korektni ni sada prema nama.